Hola, buenos días. Veña, vamos a empezar a última clase da semana, clase de pilates. E recordarvos que a semana que ven alternamos, cambiamos os horarios. Pilates pasa a ser de 5 a 6 e aeróbic pasa a ser de 11 a 12, vale? Cambiamos os horarios. O que esta semana era pola mañá pasa pola tarde, o que era pola tarde pasa pola mañá. Bueno, pues sin más, vamos a empezar a clase. Como siempre, empezando de pé, co bloque de respiración, alineando postura, separando os pés a anchura dos ombros, estirando pernas, vale? Deixando caer os ombros abaixo, suelo, vale? E un pouquinho rotados hacia atrás, abrindo un peliño o peito, vale? Estiramos o cuello largo, ca sensación de que nos tiran permanentemente, que nos alargan o cuello para atrás. Pero non para adiante, non é estirar o cuello e mirar para arriba, posero, non? É mirar de centro, vale? E nada máis que, simplemente, empezar a respirar, seguindo o método, collendo aire pola nariz, hinchando ben o peito, e soltar o aire despasiño pola boca, vale? Soltamos o aire despasiño pola boca. Collemos aire pola nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, e soltamos o aire despasiño pola boca, hasta vaciar completamente todo o aire, vale? Collemos aire e soltamos o aire despasiño pola boca. Collemos aire pola nariz e soltamos aire despasiño pola boca, sin facer moitas respiracións bruscas nin moi fuertes, que entre o aire fluido, eso sí, que nos leve tempo coller aire, vale? E que nos leve tempo tamén soltar aire, vale? Veña, collemos aire e soltamos o aire despasiño pola boca, vale? Pois veña a última, corregimos postura, hinchamos ben o peito e soltamos o aire despacio pola boca. Por que? Además de coller aire e soltar aire, vamos a activar a musculatura da barriga, vale? Dividindo en varias fases. E despois agrupamos todo ao mesmo tempo. Primeira parte, collemos aire e antes de soltar aire metemos a barriguinha fuerte para dentro, mantemos o ombligo apretado e soltamos o aire que a barriguinha ben apretada pola boca. Pero, cando collemos aire temos que relajar a musculatura, vale? E coller aire. Apretamos a barriga, aguantamos e soltamos o aire que a barriguinha ben apretada, vale? Mentre soltamos o aire despesiño sin desfacer a postura. Pero apretar fuerte a barriga, soltar o aire despesiño pola boca, vale? Coller aire pola nariz, barriguinha para dentro, mantemos aguantando, apretada e soltamos o aire despacio pola boca hasta vaciar completamente o aire nos pulmóns, vale? Relajamos a musculatura, collemos aire, apretamos, aguantamos e soltamos o aire despacio pola boca. Últimas. Apretamos, aguantamos e soltamos. Vale? Relajamos a musculatura e activamos outra, vale? Como activamos simulando que estamos no baño facendo unha ligeira forza, empujamos. Aí, activamos a musculatura aí na barriga, profunda. E collemos aire polo nariz, relajamos a musculatura. Simulamos que estamos no baño facendo unha ligeira forza, apretamos un pouquinho esa musculatura e soltamos aire despasiño pola boca. Vale? Para relajar, coller aire, aguantar tenso, empujar e soltar o aire despacio pola boca. Relajar, coller aire, abrir ben esas costillas, hinchar ben o peito
apretamos, soltamos aire despacito, ¿vale? Y repetimos 2 veces más. Relajamos, cogemos aire, abrimos ben esas costillas sin descomponer a figura, a postura. Apretamos, aguantamos, soltamos. Última, cogemos aire, relajando. Aguantamos, tenso, apretado, soltamos aire despacio. ¿Vale? E agora, centrámonos solamente en contraer a musculatura do suelo pélvico e axudámonos tamén cos glúteos, vale? Simulando, cortando a gana de ir ao baño, vale? Interrompindo. Aí activamos. Veña, collemos aire pro nariz, contraemos o suelo pélvico, glúteos, apretamos, aguantamos e soltamos aire despacio, con todo ben contraído aí abaixo, por a boca. Relajamos, collemos aire, cortamos a gana de ir ao baño, apretamos os glúteos, suelo pélvico apretado e soltamos o aire despacio. Relajamos o suelo pélvico, collemos aire, hinchamos, practicamos esa tensión, esa respiración, aguantamos e apretamos, ¿vale? Hasta vaciar completamente todo o aire dos pulmóns para relajar de novo, coller aire, cortar, apretar e soltar, ¿vale? 2 más. Cogemos aire, cortamos, apretamos glúteos e soltamos o aire despaciño pola boca. Relajamos, última. Contraer, apretar e soltar. Veña, vamos a traballar musculatura do suelo pélvico, facendo as 5 contraccións sin relajación, vale? Relajamos, collemos aire, contraemos algo suelo pélvico, glúteos un peliño, soltamos aire despacio pola boca, non relajamos, collemos aire de novo, contraemos segunda, apretamos glúteos, mantemos tenso, soltamos aire, non relajamos, collemos aire de novo, unha terceira, aguantamos, apretamos, soltamos, non relajamos, collemos aire, unha cuarta, acumulando as 3 anteriores, soltamos, non relajamos, última, apretamos, aguantamos e soltamos, relajamos. Ahora musculatura. E agora vamos a activar todo ao mesmo tempo e a que nos vai quedar para o resto da clase, vale? Como repito en todas as clases. Acordademos que era meter a barriga para dentro, empujar e contraer o suelo pélvico. Todo, vale? O veña. Pasemos todo ao mesmo tempo. Primeiro relajamos, practicamos, veña. Collemos aire pola nariz, barriga para dentro, empujo, suelo pélvico, glúteos, todo apretado, aguanto e solto aire despacio pola boca. Relajo todo el bloque, collo aire, apreto todo ao mesmo tempo, aguanto e solto. Relajo, collo aire, apreto fuerte, aguanto todo apretado e solto aire despacio. 3, vamos hasta 6, relajo, collo aire, hincho ben o peito, apreto todo ao mesmo tempo, aguanto e solto aire despaciño pola boca e repito 2 veces máis. Relajo en bloque, collo aire, apreto todo fuerte, aguanto e solto. ¿Vale? Última. Pasamos a última, veña. Apretamos, aguantamos e soltamos aire. ¿Vale? Seguimos o mesmo mecanismo de activar musculatura, ¿vale? Pero acompañando con
relajarse, ¿vale? Collemos aire, subimos, brazos, ven arriba, contraio toda a musculatura, giro palmas, abro o peito, estiro o collo con todo ben contraído, peito aberto, collo ben estirado, como se me tirar del permanentemente, solto aire e abaixo brazos, vale? Collo aire de novo, subo brazos, unha palma mira, outra arriba, apreto fuerte a musculatura, giro palmas, abro o peito, estiro ben o collo con todo ben contraído, peito aberto, veña, dos, chego as mans no muslo, acabo de soltar todo aire. Collo aire, subo brazos, bom, 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 collendo, chego de arriba, xa acabei de coller aire, apreto, solto, 3, preto, non arqueo a espalda, con todo ben contraído, solto, abro o peito, estiro ben o collo largo para atrás, veña, 4, 2 máis, preto, solto aire con todo ben contraído, 5, última, preto, y 6, doblo rodillas, collo aire, abro brazos, palmas hacia arriba, peito aberto, collo ben estirado, barriga ben contraída, muslos apretados e miramos de frente, collo aire, inclino lateralmente tronco, brazos e cuello. Este brazo hacia onde vamos, que non nos cae, apretamos todo fuerte, soltamos aire, devolvemos tronco, brazos e cuello estirado, permanecemos de frente, vamos hacia o outro lado, collemos, apretamos fuerte, soltamos, collemos aire, vamos hacia un lado, contraemos musculatura, devolvemos, ¿vale? Collemos aire, contraemos, temos as rodillas algo dobladas, musculatura ben contraída da barriga, peito aberto, hombros atrás, cuello ben largo, como se nos tiraran del 2 más, veña que xa nos pesan os hombros, brazos, apreto, solto, vamos a última, apreto, solto, descanso brazos, hombros, e estiro pernas, ¿vale? E desde aí, corrijo postura, abro peito, apreto barriga, estiro cuello, collo aire, contraio toda a cintura, e ao soltar aire, equilibrio, veña, aguanto, importante, posturas de equilibrio para xente que cae facilmente, hai que traballar por un lado e polo outro, tronco, peito, barriguinha e cuello, arriba. Collo aire, baixo perna, brazo, peito aberto, cuello estirado, contraio, empezo a soltar aire, empezo a subir rodilla, brazos, peito, barriguinha, perna hacia fora, rodilla doblada, punteira hacia baixo, aguanto, aí, dereitiño, collo aire, apreto, solto, vale, aí, collo aire baixo, apreto todo, sobre el peito, recordarse, arriba, peito, barriguinha aberto, cuello estirado, rodilla en ángulo recto, puntera hacia baixo, collo aire baixo, preto, musculatura, empiezo a soltar, tenso a perna que me queda apoyada, arriba, planta dos pés, dedos ben apretados, ben apreto, e bon, unha última, preto, vale? E desde aí collo aire, correcto postura, con peito, apreto barriga, estiro o cuello, miro de frente, brazos, non meus muslos, que non me caigan ombros, non meto chepa, vale? Aí, ben dereitiño, tenso, e solto, vale? Collo aire, preto, e solto, 2, ves dereitiños, alineados, separados da anchura dos ombros, collo aire a subir, corrijo postura de espalda, barriga, hombros, brazos, pernas, pés e cuello, vale? E ao soltar, acordarse, peito e cuello estirado. Contrario, e vamos.
2 más, collo, apreto, e solto una. Vamos a última. Vale. Sigo con a mesma alineación, con a mesma separación das miñas pernas, dos meus pés dereitiños, pero retraso unha, planta do pé da perna delantada apoyada, tacón levantado da perna retrasada, ¿vale? Pés alineados, mirando no mismo sitio, barriga, espalda, hombros, cuello, brazos, peito alto, ¿vale? Aí dereititos, ¿eh? E desde aí collo aire, contrae a musculatura, baixo a rodilla, abro brazos, aguanto un poquillo, ¿vale? Una, collo aire, preto, e vamos, 2, collo aire, contrae a musculatura, e vamos, 3, collo aire, apreto, acordarse de apretar contra el suelo pélvico, 4, 2 más, apreto, 5, vamos a última. Vale, paso adiante. Sigo con las pernas alineadas, retraso, out, ¿vale? Apuntando en la misma dirección, solo me falta meter barriguilla, espalda, peito, brazos atrás, cuello bien estirado, ¿vale? Brazos adiante. E desde aí collo aire, apreto musculatura, soltando aire, abro, aguanto, una, collo aire, contrae musculatura, e vamos, 2, collo aire, apreto, 3, apreto, 4, 2 más, apreto, última, contrario, vale, e desde aí, doblo un poquillo a rodilla, paso atrás, vale, brazo adiante, ahora perna atrás estirada, rodilla de adiante algo doblada, porque vamos a intentar coller aire, abrir baito, e baixar en bloque brazos, espalda recta, e a medida que baixan brazos, sube perna, aí, vale? Collo aire, a medida que baixan brazos, subo perna. E ao soltar apreto, veña, somos un robot, E vamos, 2, collo aire apreto, e vamos, 3, collo aire 2 más, e vamos, 4, última, apreto, e vamos, aguanto, o apóyome, vale, descanso, bon con outra perna, vale, alineamos, perna atrás, estirada, a rodilla adiante, algo doblada, barriga, hombros, brazos e cuello, vale? E desde aí collo aire, e ao soltar a medida que baixo brazos, tenso perna, apreto glúteos, aperno perna, apreto perna, perdón, e vamos, aí una, collo aire, retrocedo, solto aire, 2, apreto, e vamos, 3, 2 más, última, ¿vale? Vamos perna apretada, Vale, paso adiante, descanso, e mentre descanso doblo un poquinho os rodillas, aperto a barriga, abro o peito, estiro o cuello, solto brazos, e collo aire, meto a barriga para dentro, cuello, hombro.
descanso esa espalda, muevo, ven esa espalda, abajo, hombros, brazos, el cuello suelto, rodillas abajo dobladas, pies alineados. Y desde ahí cojo aire, aprieto barriguilla, vértebra, vértebra. Arriba siempre las rodillas abajo dobladas, peito abierto, brazos, el cuello bien estirado, ¿vale? Y desde ahí cojo aire, barriga para adentro, baixo cuello, hombros y abajo, suelto. Vale, quito tensión de hombros, brazos y el cuello, ¿vale? Non dos rebotes, cojo aire, aprieto muy fuerte a barriguilla y canalizamos desde la barriguilla un movimiento, apoyando vértebra a vértebra una encima de outras para que cando chegamos a altura dos hombros colocarlos no seu sitio e finalmente o cuello. Collo aire, aprieto forte a barriga, baixo o cuello, hombros, vamos, quito tensión e baixo, vale? E desde aí collo aire, aprieto a barriguilla e vamos vértebra a vértebra. Importante este ejercicio, ¿vale? Relájanos, movilizamos a columna vertebral e os músculos que a rodean. Desde aí collo aire, aprieto a barriguilla e veña. E sin tensión además, ¿vale? Dos más. Paso dámonos de cuenta, tomamos conciencia de que nuestra columna non é rígida, Aprieto a barriga e solto, que hai que aprender a cuidala. Vale? Última, aprieto a barriguinha, baixo o cuello, hombros. Desde aí collo, aprieto a barriguinha e soltando aire arriba, vale? Estiro pernas, vale? Vou a cuadrupedio. Baixo, rodilla, rodilla, vale? Más debaixo dos hombros, rodillas alineadas con brazos, pés alineados con rodillas, a espaldiña nin arqueo nin meto chepa, unha postura intermedia, vale? Arriba igual, non meto chepa, abro o peito, vale? E o cuello diante, nin miro para diante, nin para atrás, miro de frente, estiro o cuello, alineo a miña espalda, miro de frente, vale? Collo aire e ao soltar tiro perna dereita, esquerda atrás, brazo adiante, vale? Para coller aire, meto chepa, traio rodilla sin arrastrada, toco e ao soltar aire, apreto a barriguinha adiante, una, varias veces co mismo lado, vale? Collo aire, toco, apreto a barriguinha e vamos, dos, collo aire, meto chepa, mírome como toca e vamos, alineo, estiro ben perna, brazo, cuello, tres, apreto, cuatro, e vamos, vamos a última, pues veña, aí, descanso, corrijo, collo aire, apreto a barriguinha, estiro perna, apreto perna, glúteo, brazo contrario, vale? E veña, collo aire, apreto, solto aire, una, collo, e vamos, dos, apreto, e vamos, tres, y vamos, cuatro, últimas dos, cinco, última, y seis. Descanso, vale? Apoyo os dedinhos dos pés, collo aire e ao soltar arriba, vale? Paso adiante, tacón cerca do suelo, peito aberto, esa pelvis ben alta ben atrás, el cuello ben estirado, vale? Aí,
levo, planta do pé contrario, tacón do pé contrario, colchoneta, aí. Como se anduvera en bicicleta, vale? Collo aire, subo, e ao soltar, 2, collo, e vamos, 3, collo aire, e vamos, 4, collo aire, abro peito, estiro o cuello, e vamos, 5, collo aire, última, y 6. De puntillas, rodillo al suelo, rodillo al suelo, ¿vale? Me tomé de rodillas, peito abierto, barriguilla apretada, brazos adelante, cuello aire, bien atrás. Arriba, una, cuello, aire apreto, solto, 2, peña barriguilla apretada, peito abierto, tronco recto, cuello estirado, cuello aire apreto, arriba, 3, llevamos 2 más, apreto, 4, última, quedo atrás, cuello aire, y ao soltar, doblo codos, palmas ao suelo, una, fuerte barriguilla, cuello estirado, cuello aire, apreto, 2, 3, apreto, 4, última, contrario, y 5, collo aire, solto, descanso, collo aire, preto, e ao soltar, giro, pivoto sobre unha rodilla, alineo, perna, rodilla e a man por un mismo lado, vale? Aí, palma de frente. E ao coller aire, apreto a barriga, soltando aire, baixo o brazo, giro palma, tenso perna e levanto un pelillo do suelo, vale? Aí. Baixo perna, subo o brazo, giro palma, collendo aire. Giro palma, baixo un pouquillo o brazo, tenso perna, levanto un pouquillo perna, solto aire. 2. Apreto, e vamos. 3. Contrario. 4. 2 más. 5. Última. Y 6. Collo aire. E ao soltar, cuadrupede. Veña, vamos por outro lado? Pues veña, collo aire apreto, giro, veña, arriba. ¿Vale? Ahí. Desde el collo, apreto, abro peito, cuello que no me caiga, levanto perna, baixo un poquillo o brazo, aguanto, una, baixo perna, subo o brazo, apreto, vamos, 2, apreto, 3, y vamos, 4, 2 más, última, collo aire al medio, ¿vale? Y desde ahí, collo, y ao soltar, perna, e perna, ¿vale? Ahí plancha, doblo rodillas, e en bloque, vou levar a miña ombligo, a miñas costillas, o meu esternón, a miña frente ao mesmo tempo, cerca da colchoneta, collo aire, apreto a barriguilla, arriba, una, ¿vale? E vamos, apreto, 2, para os que queiran máis, as que queiran máis, levanto todo o corpo, ¿vale? E vamos, 3, apreto, 4, 2 más, última, rodilla e rodilla, e desde aí, collo aire, estiro, volvo a coller, apreto a barriguilla,
Basculo pelvis, arqueo espalda, abro peito, miro hacia arriba, un poquillo, Desde ahí collo aire, preto barriguilla, pelvis adentro, chepa, y miro ombligo. Desde ahí collo aire, preto barriga, pelvis, arqueo, abro peito, y arriba. Y venga, de diante atrás, de detrás adiante, Volvo a coller aire metendo chepa, e primeiro de arriba abaixo, cuello, espalda, abaixo, vale? Veña pelvis, chepa, hombros e cuello, mira o ombligo. Cuello aire, veña, solto. E vamos. Dos más, ¿vale? Y vamos. Importante este ejercicio. Última. Solto aire, pelvis, chepa, miro o ombligo, aguanto. Contraio barriga, basculo pelvis atrás, abro o peito, sin doblar codos e miro hacia arriba, ¿vale? Meto espalda neutra. Siéntome atrás. Levanto brazos, abro peito, estiro cuello, ¿vale? Ella, levanto brazos, abro peito, aperto barriga, estiro cuello. Aperto, abro peito, estiro cuello, non doblo codos, estiro o cuello e meto as orellas entre os meus brazos, vale? Aí. Séntome, dou un tirosito de cuello, por atrás. Vale, incorpórame, collo aire, perna, plancha y abajo. Apoyo pelvis, estiro peines, ¿vale? Estiro brazos. Ven, brazos, peito aberto, cuello estirado, frente apoyada. Veña, apoyo con a pelvis, aperto a barriga, parte baixa das costillas apoyada, cuello estirado, frente apoyada, mantendo unha altura, si se me descoloca o cuello me molesta, unha toalla ou que sea baixo, vale? E ao soltar, despejo perna, ras de suelo tenso, estiro, brazo contrario ben estirado, palma que mira o suelo, un pouquinho solo, vale? Perna, brazo contrario, vale? Collo aire baixo, perna e brazo. E ao soltar, todos estamos ben estirados, despejo perna, ras de suelo, brazo contrario, un pediño, casi nada, vale? 2. Collo aire. Y vamos por el otro lado. 3. Y vamos. 4. Collo aire, baixo perna, relajo toda a musculatura. Solto aire, levanto perna e brazo un pouquinho casi nada do suelo e aguanto un pouquinho nesa parte alta. Mentre solto todo o aire, que o movimiento corto, hai que respirar despacio, daquela teremos que levar tempo, e aguantar. E vamos. Collo aire baixo, perna, brazo, solto aire, aí perna, brazo, vale? Veña, vamos unha máis por cada lado. Una. Veña, apreto, apoyo pelvis, estiro o cuello. Y 2. Vale. Y ahora vamos a estirar la espalda. Vamos a meter las manos debajo de los hombros. Arquear un poquillo. Apoyar el antebrazo. Apoyar otro antebrazo. Codo debajo del hombro. Sin arquear la espalda. Apretar barriga. Peito, espalda recta. Cuello recto, ¿vale? Ahí. Tensión en la barriguilla. Peito abajo abierto. Cuello ben estirado por atrás. E mantendo esa postura
En todo ejercicio, además de eso, vamos a coger aire. Es simplemente soltando aire, vamos a doblar la rodilla. E punteira, os dedillos dos pés apuntando o suelo, vale? A aire. Solamente coger aire, estirar perna, e ao soltar aire, doblar a rodilla contraria, estirar punteira hacia abaixo, peito aberto, barriga apretada, e manter o collo ben estirado, vale? E acordarse que temos os codos debaixo dos ombros, E veña, vamos. 3. E vamos. 4. 2 más, veña que xa nos cansan ombros, barriguinha, peito, ben o collo tenso. Última dixemos. Vale, déixome ir abaixo. Veña, de novo más, arriba, antebrazos e antebrazos. Dediño nos pés, collo aire, apreto a barriguinha, arriba. Aguanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 más, 19, vale, descanso. Sobre un lado, veña, ben dereitiños, ben verticales, ben alineados, ben estirados, nada de meter un pé por dentro da colchoneta, a cabeza ocupa atrás, ben dereitiños, a colchoneta estreitiña, e temos que caber, a orella apoyada, peito aberto, vale? Barriguinha apretada, mansa aí, collo aire, apreta a barriguinha, e ao soltar, arriba unha perna simplemente non moi alta, vale? Collo aire, relajo, baixo perna. E ao soltar, apreto a barriguinha, abro o peito, e vamos, 2, collo aire, descanso a perna, tenso a perna, non moi rápido, non moi alto, soltando o aire, contraendo toda a musculatura da barriguinha, 3, vale? Apreto, e vamos, 4, veña, e vamos, 2 más, 1, vamos a última, vale, descanso, boca abaixo, apoio pelvis, estiro brazos, estiro cuello, estiro pernas, collo aire, soltar, arriba en bloque. Descanso todo, collendo aire, pernas e brazos, apoio ben a pelvis, apreto ben a barriga, teño o cuello estirado, a frente apoiada, e vamos de espejo, 1 centímetro, os brazos e as pernas, quedan apoiados da zona pélvica. 2, e vamos, 3, e vamos, 4, collo aire, dou un impulso, pero non moito, nin doblo rodillas, 2 más, 1, e na última, despejo, perna, brazos, levanta a frente 1 centímetro, estiro o collo para atrás, e conto 5, vale, collo aire, soltar, arriba, estiro o collo, 1, 2, 3, 4, estiro o collo, e 5, vale, e túmbome polo outro lado, veña, o lado que quedamos, veña, vamos, por el outro lado, palmas arriba, altura do hombro, a orella apoyada, peito aberto, barriguinha apretada, ben alineados, vale? Que a cama é estreita, e temos que caber, E desde aí collo aire, apreto a barriguinha, tenso perna de arriba, levanto-a, non moi alta, non moi rápido, e aguanto na parte máis alta, soltando aire, vale? Collo aire, apreto a barriguinha, tenso, arriba 2,
estirado, arriba, 3, apreto, y vamos, 4, y vamos, 5, y veña, 2 más, 1, vamos a última. Vale, vamos a intentar cambiar de postura, levantando o brazo, collo aire, e ao soltar, apóyome no glúteo, subo pernas arriba, descanso e brazos, vale? Aí. E vou, vértebra, vértebra atrás, vértebra, vértebra, perdón, atrás. Doblo rodillas, entrelazo dedos, codos, hombros, e desde aí collo aire, preto musculatura toda fuerte, arriba. Veña, parte alta da barriga, parte baixa, parte lateral, todo el bloque, son as pautas que seguimos, collemos aire, apretamos musculatura, cuello relajado, arriba, 2, codos ben abertos, cuello relajado, vemos as rodillas, e vamos, contraemos, barriguilla, empujo, suelo pélvico, glúteos, incluso muslos, codos ben abertos, cuello estirado, relajado, miramos rodillas, mantemos una parte más alta, aguantando, apreto, e vamos. Veña, son ejercicios casi todos, a maioría, aptos para a maior cantidad de xente posible que podan facelos, Vale, collo aire. Tamén hai que pensar que hai moita variedade de ejercicios que se poden combinar, donde cada gusto personal, cada intensidade de cada persona que lle queira dar vai modificar o ejercicio a seu antoxo, vale? Pero esta gimnasia é enfocada para todos os públicos. Esta actividade física é enfocada para todos os públicos, facendo ejercicios casi todos moi seguros e bastante fáciles de facer, aunque algún preto nos leve, nos coste, pero podemos eliminar algún, pero a maioría eu creo que debe de facernos todo o mundo, vale? E veña, 2 máis, apreto, barriguilla, empujo, suelo pélvico, o que máis me importa é a respiración, antes que nada, conter o suelo pélvico, sobre todo, conseguir unha boa forza na barriga e, sobre todo, estirar ben esa espalda, tonificar ben esa espalda, cuello tamén, Vale, saco brazos, a máis, acordádamos que esta actividade física máis mesmo a tabla terapéutica, donde collo aire, toco, apreto, miro como toco e solto, vale? Collo aire, vou polo outro lado, inclino lateralmente, tranco brazos e miro como toco, contraio toda a musculatura e devolvo, se me canso, collo como atrás, vale? Pero se non hai que fortalecelo tamén, importante. Collo aire, apreto, dice que é unha tabla terapéutica onde hai que traballar combinadamente forza, flexibilidade, algo de resistencia, vale? Pero vai pensada para a rehabilitación de espaldas, vale? De unha persona que tiña problemas de espalda. E inventou esta tabla de ejercicios terapéutica que lle foi ben e a xente vai buscando o sentido a súa vida diaria, vale? Veña, collo, inclino, preto e solto. 2 más, unha por un lado. E o que dixía, o que me importa é, sobre todo, cada vez que soltamos aire, activar toda a musculatura que deixamos, que sempre vimos insistindo, Última, apretamos e soltamos. Descansamos, cuello e brazos. A de arriba, laterales, vamos a la baixa. Suspendo a rodilla, vale? Peito aberto, brazos abertos, palmas ao suelo, collo con estirado de rodillas en ángulo recto, vale? Collo aire, baixo, toco, apreto a musculatura e subo unha, collo aire, baixo outra lentamente, toco,
contrae a musculatura e arriba. Podedes facer, se tenéis moita forza, as dúas ao mesmo tempo, vale? Nós facemos de unha en unha. Collo aire, toco, apreto a musculatura, teño a espalda ben estable, que a forza da miña barriga leva a espalda contra a colchoneta, axudo ben os brazos, ombros e cuello, contraio a musculatura, solto aire e subo lentamente en ángulo recto. Si me cansa moito non podo traelas e quito tensión, vale? Quito peso, vale? E veña, vamos, collo aire, apreto, solto aire, e veña, collo aire, contraio a musculatura e solto. Dos más, unha por un lado, apreto, solto aire. Última, contraio, solto aire, vale? Descanso unha perna e descanso a outra. Vamos a perna arriba, importante mover as caderas, Veña, peito aberto, espalda ben apoiada, collo estirado, brazos, collo aire, tenso perna e ao soltar dibuixo un círculo abrindo perna, vale? Facendo un círculo, tratando de sincronizar, de coordinar a respiración con movimiento completo. Acabo de soltar aire, acabo de facer o círculo completo. Volvo a coller aire, punto de partida, empezo a soltar, empezo a girar, vale? Facendo moita forza da barrigiña para non desestabilizar, non despejar a espalda e non intentar que non me veñan as rodillas, vale? Con movimiento hacia onde vai, manteño recto. Volvo a coller aire, apreto moi forte a barrigiña, corrijo a postura de espalda ben apoiada e vamos, círculo tenso, pernas, non fago círculo moi grande, non me fai falta, vale? Dos máis, collo aire, apreto, veñas as caderas, é importante moverlas en todo o sentido do giro, En un sentido, veña o ángulo completo, sin doblar rodillas, si se pode, vale? Descanso esa perna. E repito o mismo polo outro lado, vale? Arriba, tenso, perna, espalda ben apoiada, collo aire, apreto a barrigiña e vamos, solto aire. Apreto e veña. E non dibuixo o círculo co tobillo, co movimento de tobillo, non, co movimento de cadera. Aí. Apreto e vou en outro sentido. Apreto e empezo a soltar aire, empezo a girar perna, parte media, medio aire, 3/4, volta completa, todo aire ao mesmo tempo, vale? Collo aire, somos unha maquinaria perfecta que está sincronizada, vale? Aí, que vai o movimento fluido tamén e non a trompicóns, vale? Veñan, dos máis, collo aire, apreto e veña. Una, apreto, veña esa cadera. Importante. Vale, descanso. Veña, suspendo as rodillas, suspendo o cuello. As dúas mans, protegendo a rodilla, calquera delas, que atraemos o peito, e estiro a perna contraria. Vale? Collo aire, apreto a barrigiña, estiro esa perna, traio a outra, cambio as miñas mans para outra perna. Parte abaixo da espalda ben apoiada, collo aire. E vamos. E vamos. Última. Vale, rodillas, baixo, e desde aí collo aire, perno, brazos, e ao soltar, vamos, giro, levanto, una, espalda ben apoiada, tenso perna, brazo atrás, collendo aire, e ao soltar, vamos, dos, e vamos, tres, cuatro, dos más, última. Vale, brazos, unha perna, cuello e a outra perna. Vale?
Vamos a estirar perna e estirar perna. Collo aire, apreto a barriga, rodilla al pecho. E desde aí collo aire, outra perna estirada, e vamos, peito aberto, barriga apretada, e vamos a levar a frente a sacar a rodilla, vale? Un pouco. Vamos atrás, collendo aire. Vamos a estirar esa perna. Collo aire, apreto a barriga, e ao soltar rodilla, jarro, vale? E desde aí collo aire, e vamos a frente, rodilla, rodilla, frente, vale? Collo aire atrás, e solto a perna. Unha máis por cada lado, apreto, e vamos rodilla, jarro. A outra perna estirada que non me caio, non giro a cadera hacia fora, vale? A rodilla, peito, desde el collo, e vamos. Vale? Última, reto, solto, rodilla, peito, agarro, traigo ben a outra perna ben estirada, e vamos a frente a rodilla, e a rodilla a frente, vale? Collo, e traigo a outra. Teño o sacro, parte baixo da espalda, que a barriguinha ben apretada, ben apoyada, hombros, cuello ben estirado, rodillas, traigas, sin levantar sacro, apreto a barriga, abro o peito aunque sea boca arriba, vale? Levanto o cuello, estiro fuerte o cuello, traigo un pelillo máis, apreto a barriguinha, hombros firmes a colchoneta, levanto o cuello tenso e apoyo, vale? Teño a espalda ben apoyada. Veña ben estable, como se estuvera apoyada nunha parede, hombros, nuca, espalda toda, e desde aí collo, levanto o sacro, soltando aire, arriba. 1, 2, 3, 4 e 5. Baixo, 1, palmas, e desde aí collo aire, apreto a barriguinha, glúteos, suelo pélvico, levanto pelvis, vértebra a vértebra, arriba. Importante este ejercicio tamén, adelanto hombros, vértebra a vértebra, collo aire, e baixo. A espalda ao mesmo tempo, e apoyala por completo, vale? Collo aire, apreto glúteos, suelo pélvico, levanto a pelvis, a vértebra, o resto. Adelanto hombros, collo aire, aplano espalda, espalda por completa, vale? E ao soltar, glúteos, barriguinha, levanto pelvis, e a espalda completamente, brazos firmes, hombros firmes, Paso tempo, Adelanto, collo a espalda, peito aberto, collo estirado, e ao soltar apreto, glúteos, suelo pélvico, pelvis, arriba, peito, brazos, arriba, vale? E abaixo, collendo aire, apoio totalmente a espalda, e ao soltar, arriba, pelvis, espalda, arriba. Veña. Teño que articular a espalda, vale? Vértebra, vértebra, sube, vértebra, vértebra, baixa tamén. Apreto glúteos, barriguinha, arriba, espalda firme, espalda, tronco recto, peito aberto, collo estirado, vale? Collo aire. E vamos facela 2 máis, vale? Veña. 1. Apreto, pelvis, o resto da espalda. Vale, vamos estirar unha perna, vamos a estirar a outra. Veña, vamos coller aire, brazos atrás, e ao soltar, apreto a barriguinha, séntome, vale? Brazos, cuello, barriga, aí. Unha vez que estaban aí, peito, barriga, tronco e cuello, vale? Desde aí collo aire e ao soltar vou adentro un poquinho, non moito, Collo aire, tronco adiante, barriguinha apretada, cuello estirado, vale? E ao soltar
si me doy a espaldilla, rodillas ahí dobladas algo, y ao soltar, vamos. ¿Vale? Cuello aire, peito aberto, tronco adiante, barriga apretado, brazos tirados, cuello. ¿Vale? Y ao soltar. ¿Vale? Y vamos. Última. Vale, cuello aire, peito, barriguinha, tronco, cuello, en el cuello aire y ao soltar, atrás un poquillo, frenome, vale, cuello aire, tirón, peito, cuello, y ao soltar, vamos, que no me caigan los brazos, saques a hombros fuertes, barriguinha, y veña, tronco, barriguinha, hombros, cuello, y ao soltar, vamos, pes directiños, 3, y vamos, 4, 2 más, 5, vamos a intentar, lo que me interesa, adiante, barriguinha, tronco, peito, espalda, recta, cuello bien estirado, que me interesa de todo, Tamén facer forza a aguantar a tensión, vale, atrás. Vale, descanso. Cruzo, séntome ben, vale, levo o tronco adiante, peito, ahora sí que fago forza cos dediños, das miñas rodillas, fago palanca e aguanto, vale? Apoio nos isquións, aí nos osillos máis adiantes, tronco adiante, barriguinha, peito, cuello ben estirado. E desde aí collo aire, e ao soltar, descanso. Collo aire, tronco, barriguinha, collo ben estirado, por atrás como se nos tiraran, estamos tirando ben esa espalda. E ao soltar, quito tensión, adelanto hombros, relajo cuellos, baixo, relajo cuello, miro ombligo, vale? Collo aire, vale? Tronco adiante, barriguinha apretada, cuello ben estirado para atrás, para atrás nunca por diante, para atrás. E descanso. Collo aire, tronco adiante, barriguinha apretada, peito aberto, cuello largo por atrás. ¿Vale? E ao soltar, descanso. Acordadevos, para a tarde de aeróbic e para a semana que ven de 5 a 6 temos pilates e de 2 a 12 temos aeróbica, acordarse. E veña, 2 más, 1, vamos a última. E descanso. Porque collo aire, levo o tronco adiante, apreto a barriga, abro o peito, estiro o cuello, aguanto 1, 2, 3, levo o tronco adiante un poquinho máis, abro un poquinho máis o peito, agarro fuerte, apreto a barriga e dou outro tiroxillo de cuello para atrás. Aí a manteño, veña, 1, 2, peito, barriga, outro poquinho, 3, estiro o cuello, 4, espalda recta, 5, veña, un poquinho máis, 6, aguanto, 7, 8, 9 e 10. Vale. Veña, vamos a ir subindo, recollendo, marchando, despedíndonos hasta o lunes a 5 da tarde, vale? Barriguinha, espalda, arriba, vale? Brazos, hombros. Bueno, pues sin más, despídome. Esperamos que o pasarades ben, que vos gustara, que vos fora útil, que sacarades proveito non a todo, sino a toda a parte da clase, que vos quedarades como que vos fora